Ih, tempat ngeun amat ya. Main game. Yuk di bela. Demi tanpa pocong ya. Sebenarnya pocong. Apaan? Muji siaran enon lompat ke dia. Ayah. Pocong. Pocong di mana, Rehan? Di kebun. Pantai kedun, tablet teng. Tinggalin di itu. Hang saya kue nganter. Ayo. Mana tablet Rehan? Tadi media dia don. Kok Rehan? Iya, itu don. Tadi aku identitinya don. Jangan-jangan tabletnya ditakan pocong, Rehan. Parus ya don. Emang tablet aing lokasin, dia kan ku pocong. Tasya, tablet situ dicegal ku pocong. Oh don, kumaya don yang nyokot na. Atau ayo nyokot tablet na, Aisyah wanita Rehan. Mandi baik, tapi doan don yang sia. Hong sayu, tapi nyokot na lalaunan. Don, cakap tu na pena. Bohong, siya boga.